हेडफोन लगाओ है गाइस प्लीज। जुनगिरी आई लभ यू झ्याङ्ने केटा हो केटी हो I am Jongji. त खाते मादर चोद इजी 12 Who the fuck is that? 2 2 3 Hey, Oh my god, you are so pretty. What's your name? I'm Tanya. What's your name? My name is Bisal. Can you pronounce it, please? Bisal. Wow, you're too great. Yeah. Where do you live at Russia? I live in a Krasnodar region. It's like south part. One question, please. Do you have boyfriend? No, I don't have a boyfriend. I had only a girlfriend. Music. I love Bonk. 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 yeah you. Da, skužila sam, dobro. नयाँ शोको दाइ जस्तो छ त यार नयाँ शो भन्ने थाहा तपाईँलाई त्यसको थाहा छैन डिट्टु तपाईँ जस्तो छ वो क्या करता है रे तेरी। एकचोटि हेलो भनिदिनु न प्लिज एक लट मात्र हाई हेलो भनिदिनु न तल नि के लाइक हाई हेलो लाइक बोलेर के केही छाडा भयो नि बोलिदिनु न तोत्ला तोत्ला या गुङ्गा त्यो टाइपको के खाइरहेको त तपाईँले बदाम हो कच्चा बदाम कस्तो गेडा जस्तो छ त के क्या बढ़िया था गुरु। केटी भेट्नु भयो भेटेन दुईटा केटी तिनीहरूलाई नि यत्तिकै यस्तै साइन भाषामै बोल्नुभयो कि बाबा बाबा भनेर भन्नुभयो मेरै हो क्या खुट्टिया खप्पर तपाईँलाई जस्तो राम्रो भएर बस जस्तो गरेर बस्ने कोही बोल्दैन आँख दिखाता है मादर। आइफोन This is my phone. मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। पछाडिको त्यो बनाए त लाइक त्यो त्यो बनाए त त्यो केटीको क्या Kiriku? Nine. सेम मेरो घरमा नि छ झूठ बोल रहा है। वाह, मैले त गिफ्ट दिएको थिएँ। अब बुहारी बनेर नि आइदेऊ न त ओके। तिमी बिहे चाहिँ कहिले गर्ने? तिमी मान न मात्र मैले मानिसकेँ। एज कति भयो त हजुरहरूको तिमी जति भयो त्यति भयो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। त्यो राम्री क्या यो मैले यस्तो गाला समातेर कुची मुची कुची कुची गर्नु जस्तो लाग्यो यस्तो यस्तो गरेर के गर्नु वेट न गाइज डु यु गाइज वाच कार्टुन कार्टुन Yes. Now we are watching cartoon. We are watching cartoon right now. चुप हो जा सातवीं फेल। How are you? I'm fine, and you? I am Babal. What's your name? My name is Deepa Thapa. Where from? Surkit, How old are you? 20 years. So are you a student? Job दिन लाग्नु भएको? मलाई यो हुन्छ नि क्लासमा छु जस्तो फिल भयो यार। ए हैन चिन्ता नगर्नु त्यस्तो हुँदैन अब बोयफ्रेन्ड छ किन हात माग्न आउनु लाग्नु भएको? आइदिन्छु पनि छ कि छैन भन्नुस् न छैन। छैन मेरे को जाना पड़ेगा। सुर्खेत भन्ने चाहिँ कहाँ हो ठ्याक्कै लाइक एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ प्रोभिन्स नेपालमै। सुर्खेत तर हैन इट्स नट फार एउटा प्लेन चढेर जानुपर्छ बसमा पनि आउनु मिल्छ। जोक सुन्यो जोक के अरे एकचोटि चाहिँ एउटा बुढो थियो अरे होइन त्यो चाहिँ बच्चैमा मऱ्यो अरे ओ माइ गड बवाल छैन त अनि 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 अर्को पनि छ एकचोटि चाहिँ एउटा स्याल थियो अरे त्यसको नाकमा दुईटा पल थियो अरे ओ माई गड मलाई के
किन यस्तो स्यावेज बनायो भगवान नि बंद करो हाथ जोड़ के मैं एउटा पिकअप लाइन हान्नु पिकअप लाइन हुन्छ क्यान आई चेज यु नो होइन त्यो नो भनेर हुँदैन कस्तो एस भन्नुपर्छ कि मिल्दैन कि यस्तै प्लिज ल फेरि एकचोटि है फेरि क्यान आई चेज यु नो यो त भएन त कस्तो हुने एकचोटिको लागि मात्र एस क्या प्लिज क्यान आई चेज यु प्लिज दिदी मेरो टिचर हो मेरो टिचर हो कि को तपाईको हुनेवाला बाई 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 रुको जरा सबर करो बाबु ग्यास जला भात पका अनि खा अनि हग्न जा अनि त्यो हग्या पनि खा चल आज इंग्लिश पे बात करते हैं चल लेट्स टॉक इन इंग्लिश अमन ओके I'm a graduate student nominated in Dean list and next time if you try to create all the hates and debates Bitch, I'ma slap you in the face with my bachelor certificate. कति क्लासमा हो तिमीहरु म 3 हो 5 ओ त्यो भाइ ठुलो रहेछ नि है तिम्रो क्लासमा अनि गर्ल्सहरु कति कति छन् 20 जना ए तिम्रोमा 20 जना छ अनि 20 जना भने कुनै कोही केटी मन पर्दैन तिमीलाई त्यो काली हसिएर पुरै डरेको लाग्थ्यो पुरै काली साच्चै भने पुरै काली छ काली छ रे अनि के भन्नु स्कुलमा हेर त त्यो उस भएर उ चाहिँ हेर्न इलेक्टर गर्छ तिमीले चाहिँ भने गर्नु म्यामलाई गुटुटु कुदेर भनिदिन्छ के हल्ला गरे म्याम भनेर ए कुरा लगाइदिन्छ मिसलाई त्यस्तोलाई त सिधै गर्लफ्रेन्ड बनाइदिने हो नि त त्यस्तो कुरा लगाइदिनेहरुलाई त आइज मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्छस् भनेर भन्देऊ न सिधै हो What is time 2:32 मेरो घडीमा 2 2 2 3 9 2 5 1 कस्तो क्यूट क्या ल भाइ यार इजी टु वेल Who the fuck is that? Who the fuck is easy to wear? हामी चाहिँ हेरेको हेरे हामी चाहिँ हेरेको हेरे I wanna hear some rap bro come on Boom, guess who stepped in the room? Smoke in the air like fucking monsoon. Oh yeah, fuck you if you think like. Yes. How are you? I'm fine. How are you? Where are you from? I'm from Kathmandu. What about you? I'm from Kanchanpur. So, what's your name? My name is Abhishek, and your? My name is Vishal. Nice to meet you, Vishal. Did you find some ladies? No man, I just find some boobs. Did you masturbate by looking at their boobs? Did you? No, I can't. I just watch 5, 6, more than 10 porn video. I can't masturbate. I'm not masturbating. So why I'm just for 2 seconds? I am not masturbating, man. Yeah. One time I do 4 times, man. You can't believe. I really, I swear. 4 times a day. Oh my god. Really, it's things so really hard. But what I'm doing, I feel so horny. After 5 minutes, 10 minutes, my dick was also open. Oh my god. Yeah. How about you, bro? You do or not? नहीं Do you have a girlfriend? Yes, so many. ये सब क्या देखना पड़ रहा है Oh my god. Yeah, So so you many. have been in a relationship with too many girls. Not too many girls. I'm just flirting all of them. I'm not a deep relationships. The girls also not loving me true. They are just for time pass. I'm trying time pass. Okay.
Have you guys ever kissed each other? Have you guys ever hugged each other? Being in a relationship? It depends upon situation. Because when we meet each other, she feels horny or she feels do like that. Then I do, because I'm not forcing my girls to do these things. You know. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ. Am I look like an innocent guy? अबे लंड मेरा. पाके तुझे मैं खोया खोया मन. Hey bro, what's up? तिमी प्रतिभा रानी हो? प्रतिभा रानी जस्तो देखिन्छ त. दिदी बन वाला. ये झाँक्ने केटा हो केटी हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जुनगिरी, जुनगिरी आई लभ यू. केटी भए चाहिँ केटा भए चाहिँ नो. ए ओके. दिलकश थी वो शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर. आऊ साथी, कता जान्छ साथी हामी? तिमी म भए आऊ न, कहाँ जान्छौ तिमी? ओके. कहाँ जान्छौ? हजुरमम मन पहिला अनि जान्छ. हजुर मम्मी एकछिन आइज नाटक नगर. आउँछु त, भन न तिम्रो घरको एड्रेस त देऊ. कहाँ हो? आइज न हौ. आइसकि के, म आउन रेडी भइसकि. छैन हौ मसँग. ए म हेल्प दिइहाल्छु नि तिमीलाई. म आइसकि, प्लिज. मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा. दिल का किसका दिल का राज तक नहीं ढका और इतना खराब चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा.